मुसलमान सिंगी मथौ कनखटलम्मी इस्लाम की दमक लंबी हांगतोरकलम्मी मसीना मरम ओइदुना थाजदबसिंगी अवाबा हेनगटलम्मी नोमा मखोय पुलम्मी मखोय मसेल खन्ना नैनरम्मी मुगेरागी मचानुपा वालिदना प्रेसिडेंट ओइरम्मी माक चही यामनबा अहल अमनी कांगलुप की मी खुदिंगमकना माक पुइजत तौरम्मी खन्ना नैनबा अदुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतांगदा वा पुखलम्मी वालिदना हायरई हस्की मतम नक्सिलक्ले मपानदगी मियोय कया लाकदौरिबनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतांगदा इफोंग फोंगबा वाथोकम ओइरिबनी मखोयना मसीगी मतांगदा सोयदना थिजलकनी अखोय मसेल वाफम अमा लेप फई अदुगा अखोय खुदिंगमकना लेपगदौरिबा वाफम अदु फोंदो येंगु अमना अमदगी अहेनबा मानदबा हायरोदबनी असुमना तौबा तारबदी मखोयना खंगिनी नंग ओइदबा ngangbani हायदुना अदोयबा तारबदी अखोयगी सिलिबा असि करी अमता कानारोय कुरेशना हारई आबी साम्सकी मपा अदुदी अखोयदा अतोपा थौरांग अमदी हायबियो अखोयना अखोय लोइनमकना मदुमु हायगे वालिदना हारई नत्ते नंग हायो नखोय मखैगी वारेप करिनो कुरेशना हारई अखोयना हायगनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहिननी वालिदना हारई नत्ते खुदागी कसम महा काहिन नत्ते अइना अफा अफबा काहिन कया मरोम उखरे काहिन सिंगी वाही वता कया ताखरे काहिन सिंगी इसई सैथा तोंगाली कुरेशना हारई अदु ओइबा तारबदी अखोयना महाकु अंगावबुनी हायरगे वालिदना हारई नते महाक अंगावबु नते अइना अंगावबा पेंग चोइबा कया उखरे अमसुंग मसक मुन्ना खंगी महांगोंदा हायरिबसिंग असिगी मगुन अमत यावदे कुरेशना हारई अदु ओइबा तारबदी अखोयना महाकु शायर हायबदी पोइट सरेंग थीबनी हायरगे वालिदना हारई महाक शायर सुनते अइना मालेम असिदा शायर अयाम उखरे अइना शायर असि करिनो हायबदु कुपना खंगी महाकी वही असी शायर की वही सुकोई ओइरोय कुरेशना हारई अदु ओइबा तारबदी अखोय महाक असी जादूगरनी हायरगे वालिदना हारई महाक जादूगर सु नत्ते अइना जादू कया येंखरे कुरेशना यामना ngakna हारई अदु ओइबा तारबदी अखोयना करी हायगदौरिबनो अब्द शम्स की मपा वालिदना हारई खुदागी कसम महाकी वाहिसिंग असी यामना खोइथुमनै मदुगी मतिक मगुंदी अदुगुम्बा पांबी अमगुम्मनी पांबी अदुगी मरा चेटपा अदुगा यामना कनबा मागी मसासिंगदा याली यालगा सेथना पालिबा अथुम्बा महाव लैबा उहैसिंगुमनी महाकी मतांगदा नखोयना करिगुम्बा अमा हायरुबदा अताबसिंगना नखोयबु ओन्ना तैनना अंगावबनी पंगांगता ngangbani हारकनी हायख्रिबसिंग अदुगी खरा चानबदी जादूगरनी हायबदुनी महाकना यामना थुन्ना पालहनबा ngamba जादू अमा पुरगा लाक्ले मसीना मपा मचादा मचिन मनावदा मतै मनावदा खंदान अमदा अमगा कायनहले मखोय खुदिंगमना मसीगी वारेप असी ताबदा यामना हरावरमी मितिन लोसिलमी वालेपखरे हाजी सिंह लाकपगी मतम यौरकनमी हाजी सिंह लाकलमी मखोयना हाजी सिंहदा लेपपा लैतना मियेंग थमलमी थेंगनबा तांजा अमदा हाजी सिंहदा ओइदबु वाफम अदु तहलमी थेंगनबा खुदिंगमकना हायरिबा वाफम अदु खुदिंगमकता थेंगनबा खुदिंगमकता हायरिबा वाफम अदु हायरमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगरनी यामना थुन्ना पानबा वही पुरगा लाकलबनी हाजी सिंह मागी मरमदमदा हनखिरमी मखोय खुदिंगमकता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाउजेल यहोलमी
asum tawduna Arab pumbada Muhammad sallallahu alaihi wasallam matang da wari lina rami makoi kaya nadi achumba adu khangdokpa pamlami masi khallaga makhoigi yumdagi thoraklami atiyada onkhatlaga tin sitpadi masagi mamaida tabani thajadaba singna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayokta thorang kaya yadki makhoina yadkhiba thorang adugi mahi makhoi da phangki makhoina islambu muthatpa pamki muthatna bohonaki maduna maram oiraga Islam amukka hena thak wangkhalakki Arab ki mafam khudingmakta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki maming chatkhatlakhi masigi mami asi athapa mafam yauki thajadaba singna khwaidagi kiram basu masini makhoina haijabadi makhoina makhoigi mapa mapugi dharmapu nungsijei mathwai thadoklabasu masibu ngakani adubu achumbadi atopa amani makhoina dharmabu nungsibadagi duniyabu nungsibane hena lumna lauki Arabta matam kayadagi ning tamna tawningbata tawduna punsi lelakpa mafam waikhrabani mafam aduda kanun ain leramde tawningbata tawrami mafam khudingda lamchat naidaba ikai aki leitaba mafam amo oirami yu thakpagi chatnabi jwar sanaba masi khudingmakki achoba mafam amo oirami Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi kausinbagi thabak asina haikhribasing asigi mayokta yamna chawba khongthang amo oirami asita sunatana Makka hairiba mafam asi murti singi mafam amo oiramlibani athapa mafam dagi murti sing asibu ziyarat toba unaba lagnarami murti sing asi kureski hotna zamanni masigi hotna zaman asidagi makhoida murti singda katpasing adu makhoigi su oirami tongan balosing sijanaraga asumna makhoina miyamdagi matpa yaba khudingmak matlami Islamna sandorakpada makhoigi business asigi akiba lerami masina maram oiduna makhoi karamna tumina lethokani yaroi aikoi hujik tumina lethokpe yaroi aikoi hujik khangduna leibe yararoi minungsi uttuna leiba matam oidre matang sida Muhammad sallallahu alaihi wasallam oirasunu natraga maga loina basingchu oirabasu musalman kharadi layam latpasingi gulam habedi minai orami minungsi khangdraba mapanggan son jaba makhoina musalman singbu aduki matik ot nairami makhoina makhoibu upai ama tawduna Islambu thadok khanba pamlami makhoina musalman singda ot pal naiba adu yengba ngamlamde paisa paiba kharanadi makhoina laknaba adubu yengba ngamdaduna makhoigi minai sing adu leiraga ningtamhalami layam latpasingna uba phanglami asumna tawba asinadi musalman singi pangal hengalakli maram aduna makhoina minai singbu yonba leplami makhoina khalami makhoibu angambi thakta ot panaiba madudagi khangba ngamlaktaduna matomta makhoina tawribasing adudagi tokhijani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga loinana lehauriba musalman sing hapsada chatkidabasing adubu makhoina hanadagi hena ot panaiba hengalaklami tawbatabu Abu Talib amasung mahaki khandanna mahaki maikaida leiribani adu phawbuda atopa musalman singda ot panaiba tawba khaknatana Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi mataktasu ot panaiba horaklami